Ya, fio mai lau fio ngai. Lo i sili. Ma lo tui le manua. Pai ai misui o le fio ngai le. Fio ngai kovana, fio ngai ale manu. Tātou mafuta i le. Whamana tuina lono sifulua tu sanga. O le malo tu do tasi Samoa. Ya fio mai lau fio ngai. Man fletua. Patala fatu lau. Fio ngai le. Ulu o tukelau. Ya, afio mai mtala mai au. Talofani to the Honorable Titular Head of Tokelau and your good lady. Blessed good morning to you and welcome. Se taimi ele o toi mamau, le po iae o le sauninga. Ya, ona to ai tau nuu leo le sa. Ola na fionga i leo malu le malo, le misiofo. Ya, e talo atu ma le whaaloalo. A whai e tau nuu mai, i le sa, i le mautanei. Ya, ona utula i leo le paia o le sauninga, i le paia o le wala ulia. Ya, o fio mai, le fionga i leo malu, le misiofo. Ya, ona tutula i pelea. A o taina ia le vi o le tanga vai o le malo tu tasi o Samoa e fa pe ai fo i male asisia o le tula i fa alo ale malu o le malo
In a short while, the head of state will be arriving to the grounds, and as they approach the Fale, I request everyone to be upstanding for the arrival of the head of state and to remain standing for the national anthem of the independent state of Samoa. E ono iai le swinga o le Porokalame o na o mātou atu I Timunga ia mai se ai le tula I whaaloalo, ma lea se sia le tula I whaaloalo. Ia o iai le tau whinga, ia e whapea fo I le tualalo mai e le fionga I le komisina, ia whai e Timunga, ia ona le whataunuina leo lea se singa o tula I whaaloalo, ia ai whapena ona tula I pēr malu le tunu a o taina ia le vi o tangawai o le malo tutu tasi o Samoa. After yatu le paio le tunu mai se lava nei whanau aonga ia le on sai ia e pule pele atua I le tau ia o le as whanau le tunu after yatu le papale ma le on sai. Distinguished guests, ladies and gentlemen, due to the change in weather and the rain this morning, the head of state will not be inspecting the guard of honor this morning, but we request everyone to be upstanding on his arrival and the national anthem of the independent state of Samoa.
whamalmole le paio le sauninga tātou tūtulai au fiamai lana fionga I lea malo le malo. Please be upstanding for the arrival of the head of state and remain standing for the national anthem of the independent state of Samoa. Thank you indeed. Please be seated.
na o lātou whasifo, mato ele I lo maoi. O na ngā whoa leo lo mālamalama. Le tafa manino na suati le pōtu tu ulo loa. Whasua ia le sua. Ma le sau na whao. I le tō ainga o le whao tu ngā tangi o Samoa. A o whea ea le pupona o le tai. Na tu tau le vasa. Sei molia I tu mua le tala. A ua ngonga. Ua ngasi. A o le wholaunga na whoi atu du mulau o le laulai. Le lepa I le whoi. Ai nu mia I le whali alia. Lea ua toa ai manu. Le aso na ngingi ai. Le taafi sina. Ai tu taula le sa vali o le file mu. Yo vai. O mātou tofo, o mātou lilo, o mātou lanu, o mātou mano. Lou le lei. Ua le mawhaitau lia I a Samoa. Ua li ligo le seti o li seu. Ai pauti ala longo. Matua vao mata whanua, ma mata maunga o Samoa. Ai sea. Ua o leo no fo Yesua maulolo. Ua maruta we mauta mutupua. Le aso ua ula. Ua matata mali ua walitia. Ua mapue aitia whaunei. O le malaya o le whautu ngā tangi e Samoa. Ua ue mapapa au. Le paia maulunga o le atunu. Mai ona pona o se ia paia o na fatu tu loto. Paia o le tātou malo. Paia o le kalisia. Paia o le atunu. E le popo I sa mātou whamtala. O steimi, o na tuu le I le vasa o le vatele. Ua le malelenga. Ala na fionga I le au mamalu o le malo. E anga tonua I le whamoe moe o le atunu. E whailu mātou leo. Masui o le fionga I le teitai whono. O le komite o tāpenanga o le tuto tas. Le fionga I le tamaitai pālemia. Mātou te whātalo whantu. E le neita e fo. Talofa, malo le soifua ma le langi e mama. Ia afio mai mutala mai au, sumai. E le sauninga alo ia wha le malo le nei. Mo le sisi na e o le tangawai. O le malo tuto tasi o Samoa. Warm greetings and good morning to all of you. Special welcome to our esteemed guests joining us for the celebration of our nation's 62nd independence anniversary this morning. We welcome you, those who are here on these grounds, and those joining us from the villages and districts around the country and afar. Talo Falava. Welcome to the official ceremony for the commemoration of Samoa's 62nd independence anniversary. It is my esteemed duty to announce the proclamation for the celebration of 62 years of Samoa's independence from the heritage state. Fionga tu maleli whano, va le toa sualawi le lua. I shall read in Samoan and in English. Pasiri silanga alo ia fala witele, mai lana fionga I leo mamalu ale malo. Ele swafu pa ia o Yesu Keriso, le ona le malo si malava, le alofa e whaavavau. Ona le pule au au I le lalolangi, wa iai lea I le tua na o ia, e a fio I mea umalava, ma o le pule ngā e whaonga ina e tangata o Samoa, e to tonu o na tua oi whasinomia, mai ana tu la fono, o lo tātou tofi e paia tu whasolo. Ona ua whaalia e taitai o Samoa, le tatau ona vea Samoa ma malotu to tasi, e whawaina I lunga o talitonunga ma waa whakerisiano, ma tu ma nganu o Samoa, ma ua tā mau le whawai
o le malo tutuatasi o Samoa. O Samoa, o le atunu Kerisiano, e whaavai le atua o le tama, le alo, ma le ngangsa. Ona o le whaavai, e avea masui o tangata o Samoa, talia ina ma whaamauni ai le whaavai, o le malo tutuatasi o Samoa, i le aso lua sifuluvalu o ki topa, a fe iwisala uono sifulu. Ona o le nei whaavai, talia ina e tangata anu uma o Samoa, e se fesili na whaatuina ma whaamaunia e le palota lau tele sa whaia i le asoiva o me afe iwisala uono sifulutasi, e i lātou ua lua sifulutasi ma siri atu o lātou tausanga. Ona sa whaamutaina, e le fono tele e malo o whaatasi i le asofitu i ulai, afe iwisala uono sifulutasi, le whengainga o le tausia o Samoa, i lalo le vainga malo o whaatasi, ma amata wham maluina le neitulanga, mai i le aso mua o Januari, afe iwisala uono sifululua. Ona sa maali lie tangata nu o Samoa, e whata waina whale tula fono, lo lātou whawae, i le aso mua o Januari, afe iwisala uono sifulumarelua. O le melea, o au, tui mele li whano vale, tu asualau vi le lua, a o le malo. E tu sai mai e inga o le vaenga lua sifulutolu puiputasi, o le whawae, o le malo tutuotasi o Samoa, wa o whasi da silalo ia atuai nei, ia whamana tuina, le ono sifululua tausanga, talu ana tutuotasi le malo o Samoa, i le nei aso ngafua, tolu o yuni, lua afe lua wha. Whai ei lalo le saininga, ma mau whailonga Samoa i le nei aso. Sainia, tui maleli whano vale toa sulau vile lua, a o le malo. Proclamation, in the holy name of God, the Almighty, the ever-loving, whereas sovereignty over the universe belongs to the omnipresent God alone, and the authority to be exercised by the people of Samoa within the limits prescribed by His commandments is a sacred heritage. Whereas the leaders of Samoa have declared that Samoa should be an independent state based on Christian principles and Samoan customs and traditions. As it is now enshrined in the Constitution that Samoa is a Christian nation founded on God, the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Whereas the Constitutional Convention representing the people of Samoa on the 28th day of October 1960 adopted and enacted the Constitution of the independent state of Samoa. Whereas the Constitution was accepted by an overwhelming majority of the people of Samoa in a plebiscite based on universal suffrage on the 9th day of May, 1961. Whereas the General Assembly of the United Nations Organization unanimously terminated the trusteeship agreement on Samoa on the 7th day of July, 1961, the termination to be effective on the 1st of January, 1962. Whereas the people of Samoa have decided to bring into force the Constitution of the independent state of Samoa on the 1st of January, 1962. And whereas it is fitting that this momentous event be duly commemorated. Now, therefore, I, Tuimalili Whanovale to Asualau Lua, head of state, pursuant to Article 23 of the Constitution, proclaim that the 62nd anniversary of the independent state of Samoa be celebrated on Monday, 3rd June 2024. Given under his hand and the public seal of Samoa on this day, signed Tuimalili Whanovale to Asualau Lua, head of state. O te tapa ma le whaalolo, lau whiong patele, mo le taitaia o le tātou sauninga I le e te talo. Father, please them to lead us in prayer. Swafotama, le alu,
mananganga pai. Le aso le nei, o whaia, e le ali. E tātou, oli, ma fia i ai. This is the day which the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Sometimes the Father looks at His servants, as we have seen this morning. Sometimes He looks to His servants in compassion. It is raining. It's early in the morning. And sometimes God says to His servants, be compassionate on my people. E te mi, if mai e le tua, iau au auna, ka whai mea whapea. Pa whai fo i ni lotu, la pototonga te tele. Ti tilo, i lau whanau. Iwa ti munga whai nei tai au. Le tai au matango fie, a wā le alofa tu noa, tatua liis, siti yes. Mai foi le tua, a whai tō ngā luenga, whai foi ma le alofa. Tātou, te talo, mo te whamungia, tatua tua, mei se foi le onus fulua tau sana, tanu wha mai, tatua tunu upele o Samoa, wā le alofa tu noa, tātou wali. Loving God, as we come together as your people this morning, to come together with humble hearts, to honor and worthily praise your holy and your mighty name. Lord, what we do for your glory. May it not be done for our own dying glory. May we seek to continue to seek your wisdom, to seek your knowledge, and to seek your forgiveness. Lord, when you speak, there is love. When you act, there is justice. You have made us one people. Make us of one blood. May all the nations of the world, the leaders that you have chosen, may serve with justice and peace. Bless this day. May we always honor and remember those who have died and those who have fought for the last 62 years to bring us to be a sovereign, to be independent state of Samoa. Whawhetai le tua. Mō whamoniana uma nei o nuspulua tausa. E mato sa ili pea I lau whinunga, I lau mana. E taita ia mātou nei atu nuupele I ate oe. E mātou sa ili e a nganga pa ia. E taitai mātou. O a mātou whai unga e whai mālo, o whai ai kāle sia, o whai tangata. Sa ili pea lau silwhanga. Te tō. La mātou te talo whātasi. Te talo sa ina mai a te mātou I lau walo o Yesu Kirisu. Tātou Samoa te talo whātasi. Mātou te mai. Ia pa ia lau sua. Ia mai lau malo. Whai lau whina ngalo. Ia lang. Whai ira lang. O I mai a te mātou. Nasne mātou mea ai taumalas. A mā ngalo ia te mātou. Ia mātou. Mātou fōi o na mātou wha mā ngalo nātou. E whangalanga mai a te mātou. Mātou. Mātou whāsums.
I love Ya, ya ma, ya tō, so. Why o le malo male. A tō, malbi, wha. Fa vaula. Amen. Amen. So fa ma. Ya male nga nga pa ia. Amen. Whaftai atu e lau whionga pātele, mo le taitaia o le nei sauninga, ia i le upu mai le tua, ia ma le whaamuneina, o le ona sifulua tausanga o le tunu e le tatalo. Thank you, Father. E a tia ule avatele mo le whaaloalo, o te tapa ai lau whionga i le au malu o le malo, lau whionga tui mele li whano vale tu asua lau vile lua, mo lau malelenga. It is my esteemed duty to invite the head of state for his address. Lau whionga i lau malu. O te moai whātulou mu whātalo whātu i lau sunga i le taitai o sauninga. Lau whionga whāta mo e sau Raymond Beethan. Whapea lau whionga i le sui o le whono a sui tofia. Lau whionga i le tamaitai pāle mia ma le kāpeneta ma minista langolango. Lau whionga i le whamisimsili ma le vasenga o le whamisinonga. Lau whionga i le whonga whitalai ma sui mamalu o le pālemene. Lau whionga i le ulu o toke lau. Lau whionga i le loa i asili o Amerika Samoa. Members of the Diplomatic Corps. Whaurulunga o matanga luenga. Ma whalapo tutonga le malo. Pisinisi ma le vaenga tuma oti. Te paia mawulunga lau whainga luenga tutofi o le atua. Ai tainane le paia o Samoa i tutonu o le tātou o tunuu. Mai e lo papa au i tunuu i whafo. Mai lava i ona maunga mawulunga se pa ia ona fatu tūloto. O le paia na malea a waa ainga matama, o tama ma ainga, tu mua mapule, i tu au ma la taua, ainga i le tai, ma le maa o fonti. O te fatu loa tu foi i le paia o le whainga malo a tutuila ma manua. I le fio la ua fionga i le kovana ma le kapeneta, a fio le presidente ma le maota o senate, a fio le fonga fitalai ma le fono o faitu la fono, a fio le whamisinusili ma le vasenga o whamisinonga. O le paia na malea a wasua ma le waifanua, o mai tūlangi, sa ole ma le launiu sa e lua, a fio le la au na motasi a Samoa, a fio whaatui ma la la taito o to'o le whale ula, ma upu il manua tele. O se amanoa le au maua fo ile nei o te whātalo whātuai, i le mamalu le atunu au wai mai, mo le savali whaaloalo le nei tai au. I sui o nuu ma fio anga, ma whaalapo putonga ese, o au whenga luenga fo i o matanga luenga, ma whaalapo putonga le malo, whapea ma pisinisi. O e fo i ua whaimalanga mai atunu i whafo, i le fia whaatasi mai le nei aso tā ua o le tātou atunu. Ai le whaangaloi nai na ia onga, ua whaamalolosi mai. Ua vea inisi o alo ma whanau, whai a onga ma mātua, e whai mo lātou sui, whaafitai le taupati mai, ma le lotonu. Ua o se whisanga tai folau mauli o le fia le nei tai au fou, ona o mawhai o na tātou toe a leanga pi ioa i tia whau nei, i le langi e mama, ma le toa lau le lei. O le tai au na atofa, ma le aso na tu langi, le ua tātou au ria ai ma le manuia, i le pule whaasoifua lo tātou matai silsili ese, whaamana tuina, o le ono suma le lua tausanga o le tātou malo tūto o tasi. Ia tātou manatua, masulai whaatasi i le whaamaoni o le atua le tamaa,
le alo ma le nganga pa ia, lo whawa e nai lo tātou mālo ma le atunu. Pei o na tātou mōli mawina pēa i aso e taunga le muai, ma aso fo i so wa ai la tātou fo launga. E o ina te tele pe senga, ai matua lava i leo ai se a. O wao le atua pule a wao, na te le tu una, na te le tu la fo ina fo i lana whanau, o e whātua tua ma te li tonu i a te ia ma le wha maoni. Pāwhatai tele le atua, a wao e ta ui Samoa i o ao whaola ma lo alofa tu noa, a wao oe le li ie, o whai oe ma o mātou te li tā, o lo mātou ma malu fōi, ma le wha e ina o mātou ulu. O lo lava poto, ma lo malosi, ma lo ta mau ainga, na mawhai ai e nei o mātou tua a o tō wha mai tia sā. O na whausia mā tia e lo mātou mālo le nei, o mātou maua sa o loto, ma ai ai nei, whae nai o mātou ulu le Vasa Pasifika ma le Larolangi. O lawe i nai Samoa mai pe vesia inga, ma taua lo mau mawaiso i fua, ma abe se aile sa o tonga ma le saunga le mu, o isi o mātou uso a tangata, inisi o mālo mātunu. Ai mese foi o a fianga tu ngā o malafa al natura, ma suinga mātou ia o le tau, wa a fia ai le sio manga. Pāwhitai, ua mātou malu, iau a ao anga le lei. Samoa ai, o le file mu o le atua sili me o malava. O le whaunga fōi o lona taita inga mamana, tātou te taunapo ai pēa i le nofo le lei, ma le whialu whaninga, e tusa ma lona finangalo pa ia, ma le tala le lei a Iesu Kirisu. Ua o le manuia, ma le file mu. Moni o Samoa e mai le atua ia. O le ao whaani utu, ma le afi, whaani utu i le whainga malanga si o tātou tunu, ma le tātou malo. Wa atala tātou ngafa, o sāl moa lava o le ainga. A moni fo ilo tātou whakerisi anoina, o tātou o le whanau o le atua, o le ainga lava i tātou uma. Tātou te ngā rurue whatasi ai o le au ainga o Samoa, o le au ainga fo i a Keriso, mo le manuia o le tātou mālo, ma o tātou tangata, nei mai e lua. Whenga i pēa i tātou ma le whātinonga o tātou whaiva ese, o le whātufunganga, o matua whaiva o le poto ma le atamai, o tā leni, o le tātou wala au ina i to whinga au nanga. E tautu ai Samoa malona malo, le atunu, le kālesia o nuu maainga. E leo au awal silfanga le atua me uma e whaia i le alofa ma le whamaoni. E le mauma uinai lo o tō afulilingi, lo tō sao ma lau tō taulanga osi lea, i le ngata mo i tātou nei, ai mo le lumanai, ma o ngā tupulanga, o le a sofa uina le ngā luenga, mo le manuia o Samoa. E le mamae le loto whaafitai le uwhai ngā luenga pa ia le atua, o la au tō osi ngā taulanga whaiwhai pēa. O lo au tō tuli vai ai le no whaali o le pa ia e whaapabau mō Samoa. O le tātou malosi anga lea, o le tātou taula lea, o le tātou talipupuni lava lea i mai leia le fili, o lo le mapu e sa ili au ala tātou te awha aina ai. Apo pēa ia lo au tō whaiva. Mai e mumu pēa la mepa o le whaalotanga i a Samoa malona malo tūto tas. O le tatalo, i a sanga whaatu muina la au tōto whaafa le anganga, a wale atua malana tala le lei. La o fionga i le tamai tai palemia, le kāpeneta ma le whainga malo, whaafatai tele mo le foina o le sā o Samoa. E le whaingofie le ngā luenga, a wae whai o le loto i whale, a o le vai fafo, i pālanga mai a le Pasifika ma le Larolangi. O lo moli mawina le tū maulunga pēo si o tātou atunu, i le momoliina o le mau o Samoa. Ai meise lo tātou ngā lulue ma walalata mo tātou uso i le Pasifika, mo le atina e ina o le tamau ainga, le aputuputina o ala ngā oa,
E puipuinga ma le saunga le mua tua oi o tātou whasinumanga i le Pasifika, whapea ma le tapueina o le soifua ma loloina ma tūlanga tau a oonga. Ai tūpito i le sanga manimanina ma le una ia o wala uma mo le whaititia o awhianga o le lorolangi. Ai me se lama o atumotu la iti au fiai Samoa, mai suinga o ngonga o le tau o whaatupula ia. E mamoli atu ai le whaafitai lo utou alo whaiva ma le sa ilinga malo ina ia manuia Samoa. O lea foi o whailo le ngafo mua i le tau awhianga le palemene i le whaasoaina o le tamau ainga ma me ave iai le whaamuamua le tātou malo mo le isi tausanga whaale tupe o lumanai. Whaamalo whaafitai le whaasoa ia sanga whaoloina pea e le atua lautou o tō whaa a wale whaatautuinga o le malo Samoa. Lau fionga i le whongwhitalai, whapea soi mamalu o le whono a wao whaitula whono Samoa, whaafitai seu whaatamari. O le maunga ngana o le lanu lau awa, e whaasua matali uanga maunga, ai utu manu mawaitafe. E afu ai o na mawhalala au matua i au vai maunga. E tafe manino ai vai tafe, e so o ngafa malisami. E wha maunga ngana ai le mau, e afu mai maunga le manuia o nu. O tau lava o lupe na wha ia mai le fui fui, a wase ai mo le tapua inga le tunu. O manu na o le ngā luenga, ia taitai ma wha mauina pea, wha manuia pea le atua ia au toa fionga. O walo o tau whianga iai, ma le lipo ina o whai o le tātou malo. E mori atu fōi le wha malo i lau fionga i le wha misinsili, e presidente o wha misinonga o whanua masuafa, ma li ima tamaitai o le wha misinonga. Ia malu pēra o tō whaiva i le tūla whono, ma ia tulu i atu i le atua le tō wha malona sosia i le atamai ma le poto, o wale puipuinga o le ami o tonu o le tūla whono. Le pa ia o Samoa le atunu pele, ma iona lumafa tutoto se i o atu i ona si ufatu tu loto. Samo nei whapea mai o i atunu e mamao. O te telitonu, po whea lama o awhifio ma papa a wai suli o le tatu atunu, e su e lama le wha malama ma waawai mai. Whaafitai tele mo au tautu talo ma le tapu a inga, lo uto lofa ma le anga le lei. Ia o tau tua tua vae, ma lo o tau tua ai tau malele, ina ia manuia whaiva o se o tātou malo, ia manuia fōi o tātou nuu, o tātou a inga, ma tātou e kālesia. Ia wha fōi atu e pēle vi inga, ma le wha manu i le atua, i lo o tau soifua sa ili malo. Ua avea nisi o tau ma ave fua, mo tātou a inga, o tātou nuu, o kālesia ma le atu nuu. I le ngata i samo nei e whapea ma malo i whafu. Wala ngona i le mita ma le whaangai tia i loutou sao, i le whalanga maia. Loutou au sia o whailonga ma ulunga wha le malo, whapea ma o onga. Whaonga ina o au tauta leni ma me alofa mai le atua. Le pausia ina o pisinisi ma tina e tele. Le wala wina i ngā luenga ma ulunga ma tūlanga atofi ma malu. Whaptai fōi il tau fi mau ia au tō tū manganu. Ia tātou tū manganu ma le tātou ngangana. Ai mese o le whasalaloina o le tala le lei. Ma le atina e ina o au lotu ma e ka le sia i nuu ma atu nuu o tō wafi o ai. E whao ina ai le tāpua inga i le tātou atua. E pei on sāpua ina ai lo o tō soifua tāpua ai i Samoa nei. Whapito fōi se whaptai le pūlenga mamalu a li ima whaipule. O fio anga ma la lafanga, whapea fōi le langolonga sua o sa oao ma tamaitai, pa le tua ma tausi, whapea le malosi le nuu, ina ia malu ma saunga le mua o tātou a inga, ai meise na ialo ma whanau. Whapea fōi o tātou tofi ma mea sina, ma tātou tū maanga i whanua. E matua i fōi le whamaloi lo tōu sapasapaia, ma le una ia o fōfuanga, mga luenga mo le atina e o le nuu mai tu malo. Ma tau mo whainga alo tātou malo o lo tō ngā lue whaatasi ai. Ia whaamanuia le atua
a tō pūlenga ai mese o tō whaiva alo whilima. E le tū iti tia fōi se whaapetai ma se whaamalo i le sao tāua o tātou paanga mai atunu i whafu. Ai mese au aunanga whaiwhai pēa, whaururunga ma tangata whainga luenga uma le malo, ma tanga luenga ma whaalaptonga, o whaalaptonga tū maoti, company ma pisinisi. Ma le au whai ati nae ese o le atunu. Iau tō maua le manuia, le poto ma le atamai mai le atua, awa le tau aveina o tō tiute, ma le au aunanga o lo tō whaatinoina. Samoae, whamana tuatu awala o tō whaafongaanga i le nei tai au. O tātou ilunga o le nganga, awala tātou talinga malo mo le fono, tai o malo le tau pulenga, ia o ke topa o le tau sanga nei. O e masani lau tiu whaaloalo ma lau tali malo le lei, o e ni wali fo i le vasa Pasifika, i le whaafoefoeina o tau awhianga te tele whaapenei. Wa ave fo i tala o le matango fie, ma le mama o tātou lau whanua, o tātou nuu ma ai, mo le tātou sio manga. O lo yo tau ao lava, mo tātou lima, le whaatu mawina o le tau le leia o sio tātou atunu. Ma le malu pui o lea usu ngā whonu tele. O le talo ma le nganga whaaloalo, alo mai le pa ia o le atunu, tātou nuti mea whaatasi ma o lo holo pito waa. E langolango i le nganga lo tunu ma le alofa ia Samoa, ina ia sao mauli le neifa moe tā ua alo tātou malo. O le uloa i taringa malo le nei Samoa ma le Pasifika, i te taua fianga tele whapenei, mai le se ngā luenga whaingofie. E matua mana o mia ilo tātou ngā lulua so tau au, ma tu atu lo tātou whamoe le atua, na te tai folau, ia tātou tāpenanga uma. Le atunu ue, i awali i tia pēa, e le mana o le atua, silsili ese, lau fōlaunga. Ia apele ina pēa, o tātou tai, ma le tāpatolu, whātau ngai, o le tātou malo, tūto tasi. I lona file mu, ma lona alofa. Ia lilingi ifo whāua na whāmanuianga ia Samoa au, ma i lama i se awau pito matua e o lama i nai tūpulanga talavou ma whāna witi. O le numana i manuia lea o le tātou atunu. Ia manuia tele le whāmanatuina o le ono sulua tau sanga o le tātou malo tūto tasi. Soifua. Distinguished guests, ladies and gentlemen, it is my pleasure to greet you all this morning on this auspicious occasion of the commemoration of the 62nd anniversary of our independent state of Samoa. Our gathering at Mulino today is our acknowledgement of our God's favor upon Samoa and our forefathers who championed our independence, thereby elevating our status in the Pacific region in becoming the first sovereign and independent nation in 1962. In that year, I was among the proud group of students from Ma'ana District School who marched with many other schools and organizations from Apia to Mulino to participate in the grand raising of Samoa's flag as a new sovereign state. That was some 60 years ago. At that time, I never dreamt that I would one day be standing before you to continue the role that our esteemed former heads of state carried so graciously. But I know that feeling of awe and sense of pride that overwhelmed our Samoan people and young students from the villages who were present at such a memorable celebration of our freedom and sovereignty as an independent state. I still treasure that memory. I thank you all for your presence today, because this occasion is not just a celebration of another anniversary of our sovereignty. For most, it is a day of thanksgiving to our God
the Father, the Son, and the Holy Spirit, upon whom our independent state of Samoa is founded. He has been the shield and fortress of our people, and was the pillar of cloud and the pillar of fire that led and protected our forefathers in their quest for independence. We remember with love their toil and tears, and we thank our Almighty God for the blessings that their lives have brought upon us all. May their sacrifices plant seeds of loyalty and determination among us all to continue working in unity as a nation, stronger in resilience and unwavering in commitment to the pillars of underpinning our Constitution, which is based on Christian principles and Samoan customs and traditions. On this occasion of the 62nd anniversary of our independence, I would like to acknowledge and congratulate the Honourable Prime Minister and Cabinet, the Honourable Chief Justice and Justices of the Courts of Samoa, and the Honourable Speaker and members of the Legislative Assembly. I thank you all for your leadership and service to our people, which have been pivotal in steering our national developments, creating opportunities to advance the development of our communities, strengthening partnerships regionally and internationally, upholding the rule of law, and making invaluable contributions to the legislative process and the development of laws to maintain good governance, peace, and harmony in Samoa. I acknowledge with appreciation the special assistance of our development partners and their continued support and collaboration in many facets of our development. Together, we have achieved remarkable milestones that have enhanced the well-being of our people, and we are stronger to advance our efforts to safeguard our blue Pacific, our borders, and make our region safe, peaceful, and prosperous for our people. I thank our villages and districts for their important role in maintaining peace and order in our communities, and support for all government initiatives and programs over these past 12 months. Our resilience, solidarity, and unity in what we do will produce greater accomplishments for our generation and create bigger opportunities for generations to come. I acknowledge our Samoan diaspora and thank you for your notable contributions in various fields, especially your continuous support and dedication to our families in Samoa. Congratulations are due to many of you who have excelled in various professions, especially at the world stage. You have done us proud as you represent not only your country of residence, but your Samoan heritage and connections. In the spiritual sector, it is uplifting that you settle abroad. You have spread your Christian faith, and many Samoan congregations and churches have been established. Thank you for your promotion of the good news of Christ. In looking towards the future, let us remain united in our commitment to addressing pressing challenges such as climate change, security, and health. Together, we are stronger in our collective response to these obstacles and build a brighter tomorrow for future generations. As our government prepares to host the Commonwealth Heads of Governments meeting in Apia in October, it is essential that we come together in solidarity and cooperation to bring out the best of Samoa for this prestigious event. It is a unique opportunity for Samoa and the Pacific to showcase our culture, heritage, and warm hospitality on a global stage. I pray that we work hand in hand to ensure its success. I thank our clergy, our prayer warriors, and all brothers and sisters in Christ for your intercession for our nation, our leaders, and our people. We are blessed indeed by our Christian faith and encourage our families and children to seek God first. Don't leave him out till all fails. Our Lord has the answers. He has the solutions.
and we are more than conquerors through Christ, who strengthens us. May the grace of God bind us all as we chart our course to the future. Happy Independence Samoa, and may God bless you all. Soifua. Whaaftai atu I lau fionga I lea malu le malu, mo lau malelenga. O le sisi nae, o le tanga vai, o le malo tutu o tasi o Samoa. O te tapai ma le whaaloalo, lau fionga I le sui o le fono sui tofia. Lau fionga le mamea ropati mo lia, mo le tui nae o le tanga vai, o le malo o Samoa. The hosting of our national flag will be performed by the member of the Council of Deputies, Honorable Mamea Ropati Molia. And can I caution our guests and everyone gathered here this morning that there will be 21 gun salutes to be fired while the police lead us in the singing of our national anthem in honor of our 62nd Independence Anniversary celebrations this morning. Please note that these are empty rounds made for ceremonial purposes. Please be upstanding for the hoisting of the flag of the independent state of Samoa. Ya, le atunu ue mais patitele, le waulia le onus lua tu sanga, o lo malo tu totas. Aftai ya fiu lalon pei o malaudi. Ya, le paia o le tātou maru paia o le palaulia, mai si foi Samoa o te poto, leo le afou mai, le tātou savali whaaloalo, le tātou tūlai whaaloalo, ia uaan whamanatuina o le ono sifulua tau sanga o le tātou malo o tasi, a o awhiatu lana fionga i le amo malu, ia e whape foi, ia le tāwhitolu mā tātou malo whaaloalongia Samoa o poto, taitai mai, ia e le tu lai whaaloalo le malu, ia e whapea fōi lana whaeli,
ia ona fa'asolosolo mai lea ia o tatou aoga ma fa'alapotoga i lenei taeao ia usili mai moa ma le fa'afoga le tatou tunuu ia paia o le malu ia o fa'atino o le tula'i fa'aloalo i lenei taeao. Distinguished guests, ladies and gentlemen, we now will proceed with the march parade this morning to be led by the police caravana and the police brass band. Ya, afimaya, matamaya le tatou solo ma le fa'aloalo. Ia toi whataro watu le paia ma le malo le tātou utunu. Ia i le nei tae ao mātango fia o le whaamana tuina. O le ono sifuru ma le lua tau sanga. O le malo tuto tasi o Samoa. O le uanga mai ia tātou savali whaalo alo. I lu mamau tanei. Ia mua tātou malo whaalo ngia. Taiteina mai. E whaili a malo le malo. Ma le tūlai whaalo alo. Ia li matamaitai leo leo. Ia aua le savali whaalo alo. Falapo tonga o aonga o company ai maisha o Samoa o poto poto e whaalia lo lanto nganga whaafitai e pati pati ai le ono sifuru ma le lua tau sanga o le malo tuto tasi o Samoa. Good morning once again, Samoa. We have come to the another very important part of our celebration, and we extend our talofa and good morning to you all. Our distinguished guests, His Highness the Head of State, also our distinguished guests from overseas, Olu Tokelau, and also the Attorney General of the American Samoa. As you have now witnessed, coming on the far end of the stadium and the ground, for non-Samoan speaking distinguished guests, families and friends watching from around the globe, this is one of the many events that has been symbolic for our independence celebrations in each year. It's the Guard of Honor, or march past by the men and women of our police services. Heading from the northern side of the ground, the Guard of Honor this year, led by Assistant Commissioner Norman Tuapale, and also with his assistants, Umua, Carl Umua, and also Tuya Tua Masenga. Your Highness, Guard of Honor this year, coming on the far end of the ground. Ia na wanga mai le tu sifo. Ia le savali. Wharoaro lo teiteia mai. Ia ele savali wharoaro alim tamaitai leo leo so mai. Ma le whaili. Ia mei se foi. Ia o niso fita fita o tātou malo. Mai whafo lo ngā lulue i lo tātou utunu. Ia e whaalia lo lātou nganga whaafitai. Ia i le nei tai ao. Malo lava le on site. I le mamalo le tunu. Ia e mai se whai o tātou malo whaalo alongia. I le nei tae au.
The police parade is currently led by Assistant Commissioner Fionga Leausa Lilo Norman Tuafale and Assistant Commissioner Aumua Karl Aumua. Ya, ora wanga mai. Ya, le. Sabali falolo, malo. Taitaina, isu komishina, Leausa Lilo, Norman Tuafale, Machifoyo Aumua Karl Aumua, Yonga Tuya Masenga. Ya. Ya sei ya mai pati sele ya ore na wanga tu au le lei mamata ngofie le savali ali mutama tai leo ya olo leo ina ya le saunga le muo tatu tunu lalo le tainga ya lalo le tainga fionga minsta ya fawalo Harry Schuster ya mesho le fionga komishina ya awa Paulo Ngoitino Filippo. A round of applause, ladies and gentlemen. Here is our famous police band. Thank you for attending this morning's march past. Thank you for your service. Ya soma ya itua, ya Somali, ya loto tau mafai, ya tato walo mafanau ila antowe ya ima naonga fapitoa, ya wa awasa mamau mailava leneta yao, ya fahari lola to wanganga fia Hawaii. Ile fama na tuina olo wono se fulu marelua tausanga Samoa. Panaya ole tasi neyo pa potonga po aonga ya moilato olo o aoinai ya oilato lo ya fianga tumau ole soifua ya ole nei aonga sa fawaina ile tasi le afei mosela walu fulu maletasi ya olo ya ilato le porkalame yo alo mafanau mai le pepe ia se yo o lava i le lima tausanga ia olo wa ina i lato uma mai upolu masavai ia o nau a whatino mai e lato whaptai misa so mai e male savali ale senese ia ole a onga le nei senese sa whawaina le tausanga e afe i selau Iva se fulu malelua. So mai tua ya le aonga le primary school of Farifa ma lo fa fitai ya lo ma fa nau mai le primary school of Farifa ya le va ya tu ya pe ole au vaenga ma tua por a vaenga lai ti foi ya le wo fai la tau musui a mesure to mai tai pule ya marbisenga o fayaonga pa aftai le awai mai ya ile tato aonga tulanga lua ya tu sa yo fa mo mo tato watunu ile nei taiao ya ule wanga mai ya le aonga tulanga lua mai no foali ya ile la to ningal na lava ta pena ma lava sa ile nei taiao ya mo tato fa mo mo ya ole aonga tulanga lua no foali leo tusoma ya no mapana ora fianga no pali tenga fayaonga ya meche foyo le laumua meche foyo matua ya lo vai lo taupati mai le necha ya e una timunga ya le na le fa alo le na la onga tulanga lua no fali fa taitele ilo tato la umua ai mai se ole ulua onga ia pa pele ai nga fa ya onga fa taitele ia loto awai mai ia ole aonga tulanga lua mai la fianga fa levao ia le nawa o mai luma tato mota nei se mai se pati tele na tato malo fa la ria mala tinu
Yo lava e winga lo wa le tau. Ia e whaatai tere lo tau wha lo mai le nei ato. Ia ua mawalunga i wha moe moe o tātou malo. Ia male atunu. Whaatai whalawau mo lo lātou whaaloalo nā watu ina atu ilu mo le mauta. Wanga mai le Whatotua Christian College. Le tasi nei o aonga. Ale kālesia ia o lo i vai mea. Ia tasi nei o tātou aonga tūmaoti. Whatotua Christian College. Ia lo le whianga vai tele. Ia malo whaatai ro tau sao. Ia mata watu tasi nei a ato tele. Whaatai tele. Ia e tātou kolisi. Whatotua ia mo le whaaloalo. Ia, o le aonga le nā whātua-tua Ia, o le nā ro whātola tupea. Ia, o le nā wa Pamaea tupea, ia, le kolisi le nei ar whātua, tasi o kolisi tele, ia whaatai. Whaatai tele le sunga le uruaonga ia selepa, sisenga tipa maa, ia mo le whaamau popoina foi o le tātou kolisi, ia awai le tātou whaamoe mo le nei tai au. Ia, nāro muri mai ai, ia le senga o whaiaonga. Mā lole o nasai, le anga o le tau nei tai au. Ia. So mai ai le kolisio Wesley College. Pabaina i le ape i se lau lima sumakitu. To fast furma le lua le awhai o whaiaonga. Te taifono nei kolisio presidente o le kalesia Reverend Paulalo, katonu aonga Reverend Tualangi Ayek. Le pule o Reverend Ani i le lei le pua. O le lua Reverend Josefa mai avau. Malo whaatai. Tai whanau. Tai sunga presidente mai spoi. Sengo whaiaonga. Mai se au wai mai whamoe moe tu tātou atunu. Te mai spati mo le aonga Wesley. Whaatai tele tātou kulisi. Thank you very much, Wesley College. Wesley College has produced many of its achievements, and one of its own is a representative to the Manusina rugby squad. And another member of its own is representing Samoa in the Junior Manu Samoa to the World Cup. Thank you again, Wesley College. Ia, nā wā ngai mai, ia, au savali le nā, mai le kālesia tupitu I Lalovaya, ia, o le au savali le nei, ia, o lātou tupulanga te lavou, o le mātutua o I lātou e ma le sifuru ono tausanga a ngā I le tolu sifuru lima. Ia, o lo iai mo la lātou whala potopotonga o tāu o le sueala, o le Pathfinder, ia o lātou I o alum whanau mai le sefulu lima tautanga mātutu. Mau mai maua le tolu se lau o sui au wai o nei whala potopotonga e lua, ia o tau mawhai mai lawa I le nei tai au, ia e patipatia le whaamanatuina o le ono sefulu ma le lua tausanga o le tūto atasi o le tātou malo. O whala potopotonga
o te pulanga talavou, ia o lo taitaia i sunga i whawhiangainga, ia pasta Tino o Kesene, ia whapea foi ma pasta Api a Sam. Whaptaitele lue sunga i whawhiangainga, ia ai mai se foi o alum whanau, mai koriti, ia o tātou te pulanga talavou, ia le whaamau popo, ia male au wai mai tātou whaamoe nei tai au, ia mai se fia le pati, tātou walaulia, ia o no le au wai mai foi, ia o le ekalesia sofitu, ia maulatou whala potonga. So o mai ai le tātou savali le tai au nei o le lau mua puna hoa technical under the leadership of President Methodist Church in Samoa, Reverend Paulalo Yeti, Mrs. Fialele Yeti, Director Reverend Tualangi Ayek. Lau mua puna hoa technical principal Reverend Selawa Siata, Vice Principal Reverend Tanyenu Junior Tanyenu, now pai ngā ruenga o lim te mai tai, pai a onga i tolu sipulu, now pai o le a onga e lua se lau lima sipulu. La Mopanoa was established and founded since 1998 and commenced only 4 trades in past, but today we teach 10 trades authorized by Samoa Qualification Authority, including all courses and technical, and 2 years period of time. Automotive, engineering, electrical, welding, kitchen, sewing, computing, plumbing, carpentry, fine arts, and refrigerations. Nawa ngai mai il tātou mautanei ia le Samoa Land Corporation ia ila takinga le Minister Tulu Secretary for State Minister ia meto le whiunga le te matawheo George Latu ia meto foi ia o le whiunga le purisili urungia Petero e valu sifuru ma le 5 ali ono se fulu e lua sifuru ma le 5 tamaitai ai ono se fulu ali in tanga luenga whaptai. Ea o le nawa ngā atu, ea le polisi mai le pā maloto whanga. Ea e ui lava fōi na mau i mātou i tua, ea o lo tau mawhai mai lava, ea ona o le manatu mawalunga fōi, le pā amnatuina, o le pā moe pe ona iei le aso, pā taitele la inga whai a onga ma tātou polisi mai le pā maloto whanga, ea mo le awai mai, pā tai. Ia o le nāua ngai mai, so mai ai, ia le whaala potopotonga o insiua tauso i fua Samoa. Nālo taitai ia mai, e le fionga le tamai taipule, pāwhtai tele ia he seti, ia ai mai so lau au whai ngā luenga ma le pūlenga, ia mo le whaamau popo, ia ma le anganga le whaamoe o le tātou mālo ma le atunu i le nei tai au. Ma na ia fo i lau la e, tā pinaina ma le loto fia. Ia, tā lofa, ma le laufonga fia. Pāwhtai. O le naua so mai ei tua, ia le tanga ruenga, ia o lantou o lo vaia tanga te whai ngā ruenga o tātou tunu, ia le vaenga le pisasi, ia mai lalo le taitainga, ia le whiunga le ofisiri, ia maise, ia o rim tamaitai. Ma lo whawtai lo tau sao, ma tango fia le tōninga le nei tai au. Wangai mai lumo le mauta o le whalapotonga o whale le atunu i le tanga luenga o lo taitai atupoi e le whiunga le pule patimati mai vata, teo, ma lo aftai mo le o nanga me se foi o le auai mai i le whamana tuino leo na sulua tau sanga teo tatou. Wa atunu aftai mo lo tau sau. Thank you, Matimati Maivasa, Teo, for your participation this morning from the Samoa Housing Corporation. Ia, o le nau o mai luma nei, ia, le tanga ruenga le MPI, ia lo le taitainga, ia, ale mai taipule ia toala, ia, ma le lanto o whainga ruenga.
And here we have the Ministry of Communications and Information Technology, led by Fionga Lifawali'i Unutoa Welua Fonoti, and Deputy CEO Leaso Ronnie Ayolupotea. The MCIT is currently under the portfolio of the Honorable Toelupe Po Mulinuku Onesemo. Ia rena ua ngai mai ilumane ia na la fatino lanto faroaro. Ia. MCIT also houses the government's Radio 2 AP and TV9. Ia ole mtanga luenga le regulator, ia olo vaia ia sotainga, ia olo tamai teipule, ia ngisa, ia meisifoi, ia lau whainga luenga mai lanto uma, ia olo taitaia le nei mtanga luenga. Office of the Regulator is also part of the ICT sector that follows through from the MCIT. Thank you again. And here we have Samoa Primary. Samoa Primary School was established as a non-government school owned and managed by three co-principal, Mrs. Su Sua, Mrs. Pau Jacopo, and Mrs. Anne Leuma. Samoa Primary School has been in operations for 21 years now. Located at Happy Mountain, Maunga Piapia, at Vaileleuta, Letonga Uta, Whangariuta. Nā ua whātino mai no lātou whāloalo, seu whaalo poi. Te mai se patipati tele, o le nau mai al whanau. Iu lava na timu, ma su, nea le whai lava tau pia o lātou anganga pia. I le tau le tonga, o le mālotu tō taxi Samoa. Whātai, nau whionga tamai tai pule, pēr foi no malo whai aonga mai se o le laumua. And here we have the Samoa Gambling Control Authority. Ladies and gentlemen, a round of applause. Ia, o leo a anga atu, ia, tanga ruenga lo vaia tatou talonga, ia, tau tupe tono le tunu, soa tue tua, ia, ma le tatou company valere le Samoa Airways. Thank you, Tosi, and your team from Samoa Airways for joining this morning's March Parade. And here, up next, we have All Saints Anglican School. Anglican School was established in 2014. Number of students is 300. Number of staff, 16, located at Malifa. School principal, Rachel Hunt Solomona. The Anglican Church mission in education in Samoa is being represented today by All Saints Anglican School. Malofa tai molo to sao matkofie ilinei taiao. Yeah, o suina mai bishapo I vai telefo paftai tele loto awaiman nei taiao. And here we have our special guests. Thank you for joining us. Management and staff of the Australian High Commission Office. Round of applause, ladies and gentlemen. And the march is being led by His Excellency Will Robinson, who is the Australian High Commissioner to Samoa, and staff, together with the Australian Defence Force and Australian Police Force, joining us this morning in celebrating the 62nd Independence Anniversary. And up next is the New Zealand High Commission Office. Thank you again, Your Excellency, and your staff and management for joining us this morning. And again, we have the New Zealand Volunteer Service Abroad, or VSA, joining us in this morning's March Past. VSA is a New Zealand government-funded program with the purpose of providing skilled volunteers to support locally identified development needs. Ia marofa tai o le wanga mai amautanei ia lo official fono ao faitula fono
Ya ilalo le taitainga ya le failo tusi le fono ale official fono ao ya fionga ya satama uchime ya meche foyo le pulenga male au fainga ruenga ya oila tolo ngapa tia ya wale tauri maina o le fono usu le tunu. The office of the Legislative Assembly is also under the portfolio of the Honorable Minister Tuelupe Po Mulinuku Onesemo. A round of applause, ladies and gentlemen. Thank you, Leatisa, and your staff for joining us this morning. After Itele, Santama Maloto, Officer Malu. Here we have the staff, members and the community from Tokelau. The community is also being joined by the Uluo Toelau, who is with us this morning, Afionga Alapati Tabite, and his good lady Silvia Tabite. And we also have members, heads of ministries and offices from the Tokelau. And there's about 80 members of this community who are with us today. Thank you again. Ya whaptai maroni, ya whaptai le piso Toelau ya moro tau sao, ya wad whamna tuina o leono sipuru marelua tau sanga o le malo tu to tasio Samoa. Ya so mai e tua, ya le aonga tuspaia, le Rima Bible Training Center, ya o la tu sao le tunu, ya warfa faileina ya ole sinangalo le tua ya maise ya la to wa to wina prachalere. It's the largest group, one of the largest groups this morning, joining us in celebrating this year's independence celebrations. We have seen growth in the Rima Training Bible Study, with a lot of members of the local community who have taken up training and studies at the Rima Training Center. Ya lo muri atu tua ila tau na o tawina ya I le Rima I temi o tuanai. Ya so mai ai ya le aonga tūlanga lua mai le whiango Vaimea Primary School. Ya lo mawhanau, ya waro lantou sao le tuto atasi o le tātou uturu. Established in 1962, there's a roll of about more than 1,000 students and a staff of 23, with predominantly most of the teachers are female staff. Its principal is Afionga Fuimono, Vesetama Lelangi, Maputi Asa, Augusta Walesi. Ya whautai, sengo whaiaonga, maalum whanau, ya molo tūsao. Ya sasou mai ai, ya le Colisio Avele o lo whamana tuina, le se lau tūsanga, I le nei tūsanga, tasiva lua wha, I le lua wha, ya o leo kanga mai, ni matamaitai o lo autawina, I le Colisio le terminate. Celebrating its 100 years, this year we are being joined by Avele College, one of the oldest schools in the country. And we also have former pupils joining the parade this morning.
Ia o te tasi fo i o polisi wailonga ia i la lātou tōninga ia ai mai se foi ia o le i tū pāwali. Lau i lo ai lo lātou sei po tau nofo ia ma lo lātou whaasolo sama ia ma le mua tolu sama. Ia o le aonga avele, e fitu sifuru ma le lua tausanga, o aonga ina o lii, ia au le itu whatisia ma awai tamaitai, i le aonga i le taimi neise i au mai le ne taimi, ia o le alaua, iai ma tamaitai, i le tātou aonga ar kolisio avele, i onga i le pule, ia meise foi o le visenga o whai aonga. Pātai lau sunga le udwa aonga soalo. There you go, the staff and management of Avele College. Followed by the old pupils, led by the Honorable Minister of Works and Transport and Infrastructure and Associate Minister Fionga Olo, as well as Fionga Niwava. Let's put Eolato Sao, Fionga Minister, Faurung, Tanga Luenga, or for Mai Maloia. Ia le savali i le tai nei ia usoma ia tua ia le asosi ia tamatuai le matamaitai ia o le kolisi o avele ia i longa lava o kolisi i lana toninga tamo le lau malili ia i maise o lana ula asisi sama ia le te tau whātoa wai whamana tuina ia lona se lau tausanga i le nei tausanga. Ia o nisi o whaurulunga o matanga ruenga le malo, sunga i whawhengainga, ia me te tomai ese, ia o lo ngā lulu ai e no piai, e tau tua o lo tātou atunu i so seala. A lima tomaitai tamatuai o le kolisi o avele. Led by President Tupai Albert Artoa, its Treasurer Tiatia Stephen Fepulai, and Secretary Lemalu Ruta Masinalupe. Chai avele o le na tino to faro ia o lo to saole le famana tuina o le ono se fulu o le tato tuno. We are still seeing more of Avele College and former pupils. It is grouped per year of entry, I believe. So here we have the class of 1985 to 1989, and one of our own committee members is now joining the parade, who is also the Commissioner of Fire and Emergency Services of Fionga Tanuvasa. Malo Tanuvasa, te leo pulo nei taiao. Yo matawina foi. We are also seeing the presence of one of our members of Parliament, Leana Ronnie Porcini. Ya, o le nau a whātino lato whāraro, masenga te siva wa lumari, siva wa ruiva. Ia ro taitei atu i le fua, fionga ia tanuasa, meso le fionga ia se muritalo a mosa, tupai. Ia se soma ia itua, ia le aonga tūranga lua, a Pia Primary School. We've just had this week the groundbreaking for the new school building for Pia Primary School. Thank you to the principal,
management and staff, as well as Apia Primary for joining us this morning. And next up, we have Samoa College. Round of applause, ladies and gentlemen. Yo, kasi na ako nga chile o tatu tunu. Chile fo yalo mo whanau o roa tawinai. Ia le kolisio Samoa I vaivase. Pionga le tamai te pule. Mai se o le vasenga o whaiaonga. Ia rana lo whasor solo atu I vasenga. Samoa College has also produced some of the chief executives who are currently serving in the government, as well as members of parliament, and an extensive service to the government of Samoa. Ia o le senga sifulu tolu na senga whai watu na wanga atu talo mai la tu savali wharalo ia muri atu ele senga whaiaonga mai te pule mai se foi o le senga whaiaonga malo whaptai Loto Sao Taua. And followed by the All People being led by the Honorable Minister Toisulusulu Cedric Schuster, as well as Member of Parliament Leala Ilepule Raymond Yayafi, and many of prominent leaders in this country who were our former students of Samoa College. Yeah. Yeah. Parova Mchairi. Asocia tamo tene tuai or Colisio Samoa. Yeah. Au savari faralo nei chaiao. So mai ai ier Colisi mai vai maunga. Tasio Colisi tele. Yeah. Ele chuma lo vai maunga. Unga le ripule mai se rusenga whaiaonga ia walo ma whanau lo au tawina ia I le tātou kolisi vai maunga. Waimaunga College is also currently raising funds for a new hall for the students. Due to the of Waimaunga College. Ia ore nao whasor solo atu I tātou whale ilo no winga. Ia, muri mai tua ar visenga whaiaonga. Tonga reli pule. Ia mese ore visenga whaiaonga. Mā rofa mtai. Tai foi lo tu sao ele fai ngofie. Ia, ile au tauina alo ma whanau ore tunu ore lumana I leo Samoa. Thank you, Taefu, management and staff of Waimaunga College. Ia so mai ai tua ia le tātou waonga ma tātā se e karesia katoliko le Town Bosco ia le fua ia le tasi foi o waonga tele le sao alo ma whanau I mata upu se o le tomai whaono po nei ia o lo soso ni ai o tātou wainga ma le atunu. Town Bosco.
Don Bosco is one of the service providers in the TVET sector. Thank you to Afionga Ponomai, to SUA, staff and management of Don Bosco. Ya naro, gudumuri atoi koitua, ya alo mafana sao tawina, ye mechi foi o sengo foi aonga, so na tawina al tatu aonga mtata ese ale Don Bosco. Ya le wanga mai, ya le tato primary school, ya Sangata Maria Sabalalo, kasi foi o aonga totele, ile misi tausanga uma, o aloma whanau, ia o lo au tawina o tamaitai. Round of applause, ladies and gentlemen. Ia nau pātino mai lato, tulai whāloaro, pāwhitai aloma whanau, pati mai, ia e hui lawa ina susu le timunga le tai ao, ia aere uma, e mana tua pēr e nei aso, i le tala whāsolo pito, ia Rolando wola au tawina. Established in 1864, located in Savalalo, and is currently the principal is Mrs. Iveta Vui. There you go. And deputy principal, Mrs. Vivienne Vaulico. It is owned by the Society of Mary Congregation, and it is 160 years of service in Samoa goes unnoticed. And this is one of the schools that has produced some of the famous leaders in this country, and former CEOs and current CEOs who have been educated in St. Mary's College. Ia le aonga le nā, ia Sangata Maria ar Kolisi, ia i Vaimoso, le aonga ua nā o tamaitai, ia ulimuli atuai le vesenga o whai aonga malolato sao, ia warfam na tuina o le tutotasi. So mai e tua, ia o le smoker, ia o le asosi, a teine tuai, nā o tawina, i le Kolisi o Sangata Maria. Known in the country to have also established a sports club, St. Mary's Old Girls Association is known to have developed an all-female star in various sectors in the country. Thank you to Madam President, Lina, and Executive, and also Afionga by Masunu Zikta Matau for joining this morning's parade. Ia o so mai e tua, ia le pulenga o tangata tā whao, mai mo mai fafo, ia o nālo taitaia tua le savali, e le la lei o Samoa, le la lei o le Pasifika, mo e moana sa whātoa swanki, lalo le taitainga le fionga, ia tole a fua, pativaine, te vita, ia maise, ia o li matamaitai, o le pulenga o tangata tā whao mai mo mai fafo, ia ma lo whaatai, mo le tau sao, le tūtotasi o le ne tau sanga. Ia, le nā was so mai ai, ma le matanga luenga, o whātuanga, ma whainga whaiva. Ia, o se tasi fwene au whainga luenga, o matanga luenga, tua tele niso lau whainga luenga. The Ministry of Agriculture and Fisheries is currently under the portfolio of the Honourable La'auli De Watea Polatai Vaufosi, and its current CEO is Afionga Seuseu.
Ia malo whaptai, ia ni mtanga luenga o whātoanga mawhainga whaiva, la tau fo yo tele la tau sao lea tina ina, ia o le manuia o lea tunu, I mea tau whātoanga mawhainga whaiva, whaptai lo tau sao, I le tuto tasi o le ne tau sanga, lua o lua wha. Ia sasau mai ai, ia le matanga luenga o aonga manganu. Tanga luenga o aonga manganu. Ia ilalo le taitainga, ia le fionga ia e au. Mai se foi, ia o le pulenga ma le matanga luenga o aonga. O ila tau foi o lo fai masui o le tātou o tunu. I le whālinga tele o tū manganu o le nei tau sanga o lo whātino lea I Hawaii. I le nei vai aso, ma le vai aso fau. Ia mai se foi, ia o sunga I whai aonga, o I lātou, ia o loa o ina alo ma whanau. Whāwhai, tanga luenga o aonga manganu. So mai ai tua le tanga luenga fau, o sports and recreation, le ia le pionga, ia lamtia manu, ia whape foi, sui manu o le tanga luenga. A newly established ministry, the Ministry of Sports and just So mai ai tua o tanga luenga soifua maroina, o le soifua manuia o Samoa, o lo I lima ma ao lim tamai tai fo mai. Mai se lau whai ngā luenga I lalo le taitaina le whionga le Minster, le whionga Valasi, pitu whanua, lua pitu whanua Setsele. Ma lo mo lo tau awai mai, ma lo foi mo le tau tua, le malu le atinu, e mai se lava le pui puinga ola, ma soifua o le atinu. Whaptai mo lo tau awai mai. and followed by the Samoa Medical Association. So toi tua le sosioli tamai tai fo mai. La tau ua au sinsina o nisio ma malo le atinu o lo o whaia le whaiva o le tau tuaina no malo le atinu ala le soifua maraloina. Whaptai mo lo tau sao taua. And we have a participation private sector. There is the, ladies and gentlemen, in front of you, Vodafone. Whaftai Vodafone mo lo tau sao le nei tai au. Ia mai se fo tau tua le atunu I tātou so ta inga ia lai telefoni manisi lava o nanga. Whaftai mo lo tau sao taua. And there we have participation from Chanel College, founded in 1962 by the Marist Fathers, originally a boys-only boarding school, and eventually it then included non-boarding schools until in the 90s the school became co-educational. And Chanel College just celebrated its 60 years in 2022. Thank you, Chanel College. Komiti tu mama toa mua lo wangai tu lu mo le mota mo le silfia o fionga le malo le malo ta tu valauria pio suiao fa pe foi fionga tu mai tai palmia suir ka peneta mai se foi ta tu malo fa lo ngia mai papo wangai tu foi lu mo le mota nei o le komiti tinam ta autu fa la tai malo fa tai tele mo lo tu sao taua. Yeah, ole na was so mayai, yeah, male colisio le fifi. Le Fifi College is also one of the largest schools in the country. Established in 1987, where the Apia Primary School is currently located by Mr. Dick
Bishop. It has had several relocations over the years. In 1989, 1999, and 2011. The total road for Leififi College is 1,003, with 497 males and 506 female. And there's a total of about 56 staff, 40 of which are females and 16 males. Thank you to the principal, Afionga Sifuiva, Malaya Lawano, staff and management of Leififi College. Alo whaftaile po se tasi nei kolisi silion tō tele I te tonu le tātou watunu nā wanga I atu ma maota o le malo ia me se fo I tātou walaulia o le lātou whālo alo whaftai mo lo tō saulo whionga tamai tai pule si fuiva Malaya Lawano. Se tu e mai se patipati de na, ia e tātou te whamawai atu ai le kolisi o Leififi, ia o luaonga, pūlenga, ai mai se la inga whaiaonga, al tātou kolisi o Leififi, whaftai tele mo lo tau sao le nei tai au. And there we have Robert Louis Stevenson Primary School, established in February 1987 as a charitable trust, with a roll of 64 students at Siusenga. In 1992, the school moved to the former St. Joseph's College at Lotopa with a roll of approximately 235 students, including one secondary class. Since this time, the school has grown with one secondary class being added each year until 1995. When the roll was 330 students with classes from year 1 to Form 6. In 1997, Robert Louis Stevenson School has opened its new site in Tafaingata, which was the land leased from the government. In January 2002, the 2-year 8 classes moved to the secondary campus at Tafaingata. Currently, years 1 and 7 are at Lotopa, and years 8 to 13 at the Tafaingata campus. Thank you to Afionga Sunga Fiapia Divo, staff management of Robert Louis Stevenson School and College. So o tuaitua o Leaonga Primary School a Lalomanu. Whaftai tele Lalomanu mo lo tau sao taua le nei tausanga ma se lava o le whamna tuina o le ono sifulu lua tausanga talu an tuto tasi si o tātou malo. Tai lau whionga mai tai pule, pēr whaiaonga, e me se fōi o whanau o lo tō auto waa mai lava ma le nau I le au wai le aso whapitoa o si o tātou atunu. Whaftai mo lo tau sao. So tuaitua ia o le toa Samoa. Thank you again, Lalomanu Primary School. Whaftai toa Samoa lo tau sao. I ngatai ta longa ia me se foi o lo tau awai mai le nei. Le yaso mo pamoemoe, le whionga presidente ia fiu, pe foi le lau o committee, ma lo mo lo tu sao la wanai, ia male malu. And here we have the Vaimoso Primary School, located in the Faleata number 1 district. Thank you to the principal, staff, and management of Vaimoso Primary School
Your Member of Parliament so far, Manulewa, is proud of your participation this morning. And we have the Samoa Football Federation. Thank you for your participation this morning and your contribution to the sports development in the country. Follow through is the St. Paul 6 College. Te taia, le whionga, i le pulaonga, muripola siata mose, tuafoe. St. Paul College is one of the mission schools, Catholic mission school in Samoa, located at Ana District. Thank you for your participation this morning and also to the celebrations of the 62nd years of independence. Thank you to the principal, management and staff, as well as students of Paul 6 College. So try tour Paul 6, o le aonga pelela I Mulivai, te tasi voi nei o aonga, ua loa tausanga te tonu se tātou wa tunu, ua ngai atu I luma maota, pionga le au mala o, a te apoi tātou malo whalor ngia. Malo fa taise mas pat tele ele seu pa alo mamalu fa nau le tno il pam na tuino lo tuto ta samo pa taitele le anga felela I Mulivai mo lo to sao taua. And all boys primary school led by Brother Siosi, management and staff of Mary's Primary School. Followed by St. Joseph's College. One of the colleges that have excelled in sports, as well as producing some of the prominent leaders in the private and public sectors, and some of the famous business leaders in this country. Sei tu fatasi o to au patipatia tasi nei o aonga tilion to tele o tele foi on sao le ngata le atina o le tino ia va pe foi o le pofoa o niso taitai longo o le tino na mata pavaina nei aonga le te iwa se lau lima sepulu I no ponga Mary's Brothers I Mulivai lo tu nei le kolisi ala fua I tele taitai longa mai se foi o pelela sa awina I le nei aonga Pule aonga le pelela apa ese. Aftai St. Joseph. Located in Alafua, at Alafua in the Faleata district. The college itself was also established and founded by the Maris brothers. And the St. Joseph's College parade is led by Principal Brother Afaese. A round of applause, ladies and gentlemen. Thank you, Brother Afaese, management and staff of St. Joseph's College. Arai mai tato. And it's a special year for the Maris Brothers Old People's Association as it celebrates its 100th anniversary. Established in 1924,
This year is a special one for them, led by its president of Yonga, Tuasangaloa Aumua Ming Lengwai, who is a former Attorney General. And we also have at the front row, former Member of Parliament of Yonga Salausa John Ching, and some of its members and executive joining us this morning. Dito mais patele, Ursao, Samatwai, Alice St. Joseph. And not forgetting, we also have some of our cabinet ministers who are also former students of St. Joseph's College and Marist Brothers School. So mai tua o le mtanga luenga, puna oa whale nā tua, lo taitai atu e langa whionga, Honourable Sulu, Cedric Schuster, pa pēr foi le tamaitai ofisili, Tenga Lala Salanoa, Francis Rupena. Malo whaftai molo tau sao, le ngate le atunu, man siusio manga e whapea poi o le nei tai au, mod whamna tuina, o le ono su lua tau sanga o le tuto tasiu su tātou malo, whaftai lau whionga le, minsta, pea poi le, tamaitai ofisili, pulenga mane loa loa lau whai ngā luenga. Promoting the planting of 3 million trees. Thank you, Ministry of Natural Resources and Environment, for promoting such cause. And thank you, Honourable Minister Toesusulu and Madam CEO of Yonga Lala Sananoa for attending this morning's celebration. Known to have been founded with just a $5 budget. Here we have, in 1984, here we have the National University of Samoa. Ladies and gentlemen, a round of applause to welcome them. And starting off, we have the Maritime Campus, that is currently based in Mulinu. A school that have produced some of the world's biggest shipping companies and cruise ships with our own local students and local maritime staff. Follow through the maritime school is the School of Nursing, where all the nurses and doctors are trained to become doctors and nurses. Whaftaitele, Moloto Sao Taua. There's a roll of about 3,718 students currently enrolled in the at the National University of Samoa, with a staff total of about 467. We have the Faculty of Education producing our qualified teachers, supplying various schools and colleges in the country. Whaftaitele, University of Samoa, Papa Ngala Ngala, Olotu Sao Taua, Le Ngata Lau Tawina, Whanau Mahalo Le Tru, Ewa Pefoi, Lotu Sao Le Nei Taiao, o le whamana tuino le tuto tasi o te tātou malo. Whaftai mo Lotu Sao, e whionga tumaitai Professor, Tuifuisaa, Mosa, e meso le mamalu, o li matamaitai whai aonga. Thank you, Afionga Tuifuisaa, Dr. Patila Musa,
management and staff of the National University of Samoa. So mai ai tua o le mtanga luenga Ministry of Commerce, Industry and Labour. O taitaia le fionga i le ofisili fionga plotu Linden Tuling. Pe foi le malu le pulenga. Pulea i va pe lisi. Me se le malu la fainga luenga fa taimo lo tu sau. Under the leadership of the Honourable Minister Fionga Leota Laki Lamos Telesio and current Associate Minister Fionga Langaya Tiatuau Tufunga and its current CEO Pulotu Linden Chuling with a total staff of about 87. Thank you again, Ministry of Commerce, Industry and Labour. And we have the Samoa Qualifications Authority. Led by Fionga Tupai Management and Staff. And we have the Scientific Research Organization, led by Tofa Fiso, Management and Staff of Thros. So tuai tua o le aonga whataitai mai songi o lo o so o tuai tua i le Thros. Patai se mai se patele mo le tātou tanga luenga lo fo watu ma ngai atu ruma mauta o le tanga luenga tupe maua. O tute ia lalo le taitainga le fionga le sui palemia le fionga tuala Bonifacio Josefo va pe fo le mai tai ofisili fionga fonti talai tupu tefu. So o tuai tua se tasi o wharabutonga sili o tāua i lo tātou wa tunu wharabutonga whaputunga tupe mo le lumanai. Thank you again, Samoa National Provident Fund. And we have the Ministry. Ia o lewa so mai ai ia o le sekta nei ia o whelaua inga e maisha unga ringa tsele o tātou malo taitai atu e le fionga i le minsta ia olo fiti wa ai e mesi foi ia o le fionga i le minsta langolango ia mesi foi o le pulenga ia ma le mtanga luenga ia o lo wa ai e lalo o le tātou sekta le nei. Thank you to the transport sector. Ya so mai e tua ya o le vaenga pera wainga i lungo le lawelele. Yonga te meti pule ya sangaunga ya mesi foi ya o ilan to o vaia tatu pera wainga i lungo le lawelele tasine yo sekta pa mo mo fo ye le tatu malo ma le tatu utunu ina lato matamfa yoi ya maulato tiuti wale atina ine o Samoa. Ya malo faptai ya so mai e tua ya le pulenga ya ova ya le pifala ya lalo le taitainga ya le fionga le tamai te pule ya te wila e te wati ya mai se le pulenga ia malo faptai lo to saur fe aveina o loa ia lo mai tono le tatu tunu yo le pulenga o suavai
Ole suavai ole ola. Water is life. Malo whawtai, a leile suavai, ele manuia Samoa, malo whawtai, fionga ia fui mono, fionga leo fisili, a mesher pulenga suavai, ia molo tau sao, ia wada tato watunu, ia meshe foi, o leono sipul malua tau sanga o tuto tasio Samoa. So me tua o le company va, po le whaapaptonga o va a Samoa. Nasineo company po whaapaptonga malo, o lo tau tuaina si o tato tunu ilungo o va a me se foi le va, le ngatai, leono i sara whai e va pe foi, ia le motu i tutuila. Whaatai mo leo nanga, le fionga, le sunga le ataua, ia me se no malu o le pulenga. Servicing inter-island ferry services between Polo and Savai. Thank you again, Samoa Shipping Corporation. And next up, we have Samoa Ports Authority under the leadership of Soalo Kuresa. And there you have management and staff of Samoa Ports Authority. Ia o le nau fau atu ia le whaloptonga o le pulenga wafu mataulanga. Lalo le taitainga, ia le fionga ia Soalo Kuresa, ia o le mai, le malo sianga whae le tise, la tau o lo wha mala malamaina Samoa, i le pong sa, ia maise, ia o le tua tuina o le awaunanga, ia wal malo sianga whae le tise, lalo le taitainga, ia le fionga ia fumuina yese, ia maise o le pulenga, malo whaptai. Thank you, Electric Power Corporation, especially your team who worked tirelessly last night and this morning to ensure that the power supply is well serviced. Thank you again, EPC Afionga Famui, Yese Toimoana, management and staff of EPC. Ia o le lantou ia o le pulenga ia o vaa ia o lo vaia ia tatou walo mawhanau foi o lo malanga atu i fafo ia tatou ngā luenga i lungo vaa i le fionga le pule tapsi le whai ia meise le pulenga ma le mamalo leo whai ngā luenga so mai e tua ia Samoa Airport Authority ia o le pulenga ma leo unanga o le malaiva lele o le tatou utunu. Ia lalo le taitainga, ia le fionga le pule, ia tu manvao e vile, mai se le pulenga, mai lanto uma lo ngā lulue, ia awa le tautuaina le tatou utunu, le tatou malaiva lele whavao maloi whaleolo, ia mai se le tatou malaiva lele i whangali, malo whaptai. Led by the Airport Fire Rescue Team, we have here the Samoa Airport Authority, management and staff under the leadership of the Honorable Minister of Works, as well as its CEO, Tumanvao Evile. Thank you again. Ia o le asosi tufa le Taleni Society, ia o le nā o lona winga a wha winga, ia o le mati ina o Taleni ia alo mawhanau o le tatou utunu, Yele la te wasosi lea, e o ina alum whanau o Samoa, i so se Taleni, ma so se angawaa, ia walo la te ulumanai manuia, ma lo whawtai. Established with a vision to ensure that we share our culture and talent in the country and elsewhere. There you have Tufa Taleni Society. Thank you again. Ia so mai e tua, ia o le tātou vaenga lo ngā lulue whawai taimi, ia mai rei tūma lo whare alili, la tau o lo a ngai atu I whafo, au se tālia ma New Zealand, sa ili manuia a wāna tātou utunu, I ngā luenga whawai taimi te lero la tau sao, I le ati na e o Samoa manon tamau a inga, ia o lewa. Ia malo whaptai. Whaptai tele, ia I loto saole, tātou tuto tasi o le neto sanga, ia o lo wha solo mai pēr o no winga, o vaenga I se o lo ngā lulua I lantou, ia tunu I whafo,
o le tauina o fuara waina ia e meise o so se ngā ruenga I tono whātoanga ma lo whamtai. Ma lo whamtai. One of the successful stories in local development, in setting up our very own to work in seasonal work programs in New Zealand and Australia, and one of the pilot areas was in the Whalealili district. Ia so mai ei lantou o lo whainga luenga I le Mr. Apple I New Zealand. Ia, o le nawa fau atu I lantou o lo ngā lue isi matawhaioi. Ia, o le wanga I atu o le Mr. Apple I New Zealand. Lantou o lo ngā lue le tawina o le apu lono winga. So se tua I ngā apu o malama I lantou. Ia, a wafoi ia lo lantou sao. Tamau a inga o Samoa, ma le tuto tasi, ma lo whawhitai. Representing each company where they work. And it's beautiful to see their presence this morning. The reflection and symbol of the partnership between the governments of New Zealand and Samoa. Ia o nā fau atu o resi tua I ngā apu le nā, crispy apples and pears. Ia. Ma lo whawhitai tele I alo ma whanau. Nā tō lo ngā lulua I atunu I whafo, lafo mai le tupe le tamau a inga o Samoa. Ia o leo wanga I mai e whailo lātou sao, I le ono sifun ma lua tau sanga. Whawhitai tele. Whaftai tele, loto whamlau mai nei tai au, ia tātou whamoe moe. Ia, pati mai ma lo whawhitai, ia o lo muli atu I tua I lantou o lo ngā lulua le tātou ofisa, le Pautasi Center, ia o I lantou o nei lo whātino ina foi le si ngā luenga, ia wala au ina atu o tātou walo ma whanau. Ia so mai ai, ia le matanga luenga o tina matamaitai, a tina e o nuu maanga whesotai. Te tasi o matanga luenga tā ua I le tātou watunu, ia o lo vai le loto I whale e meise foi, o pūlenga li ma whai pule, I me le nofo le lei o Samoa. Ma lo whawhitai le fionga le tamaitai pule, ia meise foi o le fionga le minsta ia muripola, ma le matanga luenga. We have here the Ministry of Women, Community and Social Development, under the leadership of the Honourable Muripola Ana Rosa Ale Morio and its Madam CEO Loaudo Nina Tiliva'a. There's about 8 divisions within the ministry, and it's currently in partnership with many of its development partners and donor partners who have assisted in its cause of promoting Stop the Violence campaign and internal affairs, where our mayors are also part of the responsibilities of the ministry. Ia ma lo whawhitai, ia le tātou youth group mole. Ia o le savali na, ia o le whono whawai le tūmaro, o vai maunga tasi, ia taitai atu le fionga le taitai whono, ia sula manaia, ia meise o le sui taitai whono, ionga le sawhapito ia le niu, ia ma le nātou o lo vaia, tātou whono whawai e vai maunga tasi, ma lo whawhitai. Ia o le matanga luenga o whamasinonga, ma mtaupu tau whamasinonga. Ia o le wanga atu mana lātou savali whanalo.
ia i lalo le taitaiga le fioga le lipule ia palii John Taimalelangi o le pulenga ia maisi o li matamaitai ia o i latou o lo fatinoina mataupu tau whamasinonga i le tātou utuno. Ministry of Justice and Court Administration. Ia o le youth 5 matautu le fanga le kalesia Yesu Keriso o le aupaia o aso ngatai ia o i latou o lo whaia foi le antina e o i latou e leini o latou ainga a lo tautuaina ia le tu malo whaftai. Ia o le au talavou tō pai mai le fioanga o le au waa ia o le nāu a whairo lantou sao ia au wā le whamanatuina o le tātou tūtō tasi o le nei tausanga. There we have the Institute of Professional Engineers. We have the IPES, who have some of the produced and whose membership have some of our prominent civil engineers in the country. Ia o le nau anga mai ia le tumaro lo tofanga tumaro le fionga le tamaitai pandemia o le fono whawai e meise o le tumaro o lo latou sao ia wā ia le whamoe moe le tunu ia awara inga sa le valasi ia o le nau o fau atu taitai atu le sui taitai fono o le komiti whawai fono whawai fionga ia tupuola ia meise foi ia o le komiti atoa ma le tumaro. Supporting the country's first woman prime minister in its history. And one of the success stories of this government, its district council's development program. Here in front of you, the district celebrating this year's 62nd Independence anniversary. Thank you for your participation. Thank you for your support towards our Madam Prime Minister Fionga Fiame Naomi Taafa. E ia mai se pati tele, loto mota, pa foi le fio mai o la inga salvalasi, si tangata marora atu ainga, o le vaan tau molasi, o la inga salvalasi, e mai se o le fale mau, o le fale atua, pa tai tele, o loto sao mātango pie, e mai se o loto pa. Na ua au atu lo latou paula le fionga le malu malo pe foi malo parolungia e me se foi o le fionga te mai tai palemia a tai lo fionga le suite te fono lo fionga le luai sao tu pola koki
Thank you again, Lotofanga District, for gracing our Madam Prime Minister and our guests this morning in celebrating 62 years of Samoa's independence. Malo whaftai, le fioanga, ma le tumalo lo tupanga, I lo tau whaia ea, le fionga sa papito, il tulai mai foi, il sao lo tātou malo. Whaftai lango, whaftai lo tau sao, whaftai. Malo le a fioanga, a inga salvalasi, sistangata, malo, a inga, a meise, pale mau le pale atua. So tua ia ole komiti e tina mangiangi Thank you, Lupo Soanga from Mangiangi, for joining us in this morning's celebration. And there we... So tua ia le Police Brigade mai da fioanga vai moso. Ia le Savali. Ia ali mai da fioanga o vai moso. Pasai tele. Lupo Soanga mai Mangiangi mo lo tō sao ili nei tai au. And there we have, next is the Vaimoso Boys Parade. We hope to see some of your members joining our national police band in the future and expand in many areas in the future. Ora nau anga mai se tasio company tele tono le tatou tunu whaingo ino le coin safe. Ia mai le o lo whatinoina tele o whaleoloa o lo ngā lulua e foi ia alo ma whanau o le tatou tunu e atina e o lanto wainga. So o mai ei le farmers o le nei company e sava vali lava i tausanga uma ia e whatino no lanto wauunanga ia wā ia le pamna tuino le tutuatasi. The Neander Group currently runs and operates the Coin Save Samoa Limited, Ame Samoa Limited, trading as farmers. Samoa Neander Group Limited also is trading as DMC Restaurants. Ia malo whaftai le DMC. Ia o leu anga mai luma o le mauta. Ia o le fono ao atina o le tatou atunu. O le nei savali e le misi tausanga uma. E whaamuri ai lava ia te la tau savali o sisi ngā fua. Le wā atoa le ono se fulu ma le lua tausanga. Ma lo whawhitai le fono ao atina. There you have the National Council of Women. Onos fululua. Whaftai.
Ya malo fa pachai. Malo fa pachai le fono au to fa ya. Ya le fiong al chamai chai pa le mia. Ya wale cha wa bino na tiute. Tarchonu ya eu mai da so nei wono spul ma le lua tau sanga ai le ono spul ma le cholu fa pachai le. Thank you to the National Council of Women for gracing Madam Prime Minister and our special guest this morning with your presence. Thank you for always bringing laughter and joy to our special guests and every year during our independence celebrations. Malo fa pachai le fono au. Atina o le tunu. E whae ingoa lama o tau o le pae ma le auli ia awale la e ina ma le mamanu ina o le tātou o tunu ma no nā tinae ia o le taualunga o le tātou savali le nei tae ao ia o lewa savalia e le asosi o le la e ma lo fie le la e le tunu e te mita mita ai o lewa angai mai ia le fionga ya ile prestene e meise o le asosi ma lo fie ala tātou o tunu ua silia nei ma le tolu sifulu tausanga talo na whawai le nei asosi whatina le ma lo fie Samoa o le asosi e tu whatasi e tu funga tatau la le tunu ai meise ilanto uma wala e ina le manu o tamaitai ma le songa i miti i mori a tai le fionga prestene ya matau ia e maise o le asosi ma lo fie a Samoa haftai Yes. ia vaftai te uli kai la vea mo le pamanuianga ia vaftai tele mo lo tau sao foi ia wala tātou o tunu ma lo na ono sipulu ma le lua tau sanga ia o le savali lea ia le tātou koluse mumu i la tau na vai e le saunga le mu o le tātou o tunu mai lava i le tae ao i le whae le vave ao se ia o mai le nei tae ao ma lo whawhitai i alo ma whanau so mai lo tātou au nanga e au noma si tongi ia awale tau tuaina o Samoa. The unwavering support and invaluable contribution by the Samoa Red Cross Society since last night and this morning. Thank you again for your contribution every year. Thank you for joining us. And that's it, ladies and gentlemen. Ya, le paiai o le tātou malu, ia o le nau mautu atu, lautu silisila, ia le savali whaaloalo, a le pai o le tunu o whaalapatonga ese maonga, ia ua le nei aso o maulunga ma o mapupue, e whaelonga ina o le ono sifulua tu sanga, o le malo tu tasi o Samoa. Ia, fau mai e tutonu o le malae, o le whawhiawhianga, ia ua tāpeneina whaapitoa e le fionga ia o pau, fionga le likomsina, ia e whaapea fo i le malo, ia e whaaphiawhia mō le tātua o walaulia e le nei vaenga o le tae ao, a mai lea, ia ona whaamae alo lea, ia o le tātua Paul Kalame, saunoanga i le whae uinga o le sauninga le nei. Before us, ladies and gentlemen, distinguished guests, we will witness and see the performance from the police brass band under the leadership of the Commissioner, Fionga Opao. Yeah, so we are malo.
began, I can begin to knowing, but then I know it's growing strong. Was in the spring, as spring became the summer, who'd have believed to come along? Hand, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Oh, baby, sweet Caroline, good times never seem so good, so good, so good, so good. I've been inclined to believe that never would, but now yes, sweet Caroline. Oh, sweet Caroline, good times never seem so good, so good, so good, so good. I've been inclined to believe that never would. Sweet Caroline. Pai o mai le whawhia kianga. Malu le malu. Ngai le li tai tai whaili. Ia e whawhia poi whaili e leo leo. A tai. Ya, wa fai umai le fa fie fianga matango fie. Yo ngai te te faili, ya fa pe foi faili ale malo le malo. Ya ta ul fa lo sta pai. Ma le fa lo fio ngai te te le malo. Fio ngai te mai te pa mi ya. Mo lo sa no. Honorable Prime Minister, for your address. Thank you. Ia, sei toi a mai statou pati mo le whaili a leo leo.
o le sunga i le taitai whaili, ma le mamalu o le whaili. Sa wala au dia i le fua Amerika Samoa i le masu le taluai. Whaftai tele i lau fionga i le loia sili, o le whainga malo i le wala au dia. Ma le tele o tupe na maua ai e le mātou whaili. Ua whaalele ai ia latou instruments. Ia, ma atou nua maua ai manisi tanga fou le ua tatala mo tātou le aso. Wha malo, wha aftai le wha fia. Ia, e sula ai fo i le tātou wha manatuina o le ono sifulua tau sanga. Ai o te manatu, o lea ua sui le ula, tau i le tini. Ma ua motu le tai, le sauninga aloa ia, mo le wha manatuina o le ono sifulua tau sanga, o le tātou malo tuto tasi. O lea foi, ua mae ona ta oto i mātango fie. Pa ia sau ngatā o Samoa, e afua mai le mata saua, se i pa ia le ala taua. Ile malelenga, alana fionga, ile au mamalu o le malo, ile tae au ua mawai. Ona o manatu ai lea, o le ale toe pau ina whaatupe muli o taulafonga. Le malu tau wee ua tō ia ai tia whau nei. O pa ia lava e tu mau, mai le avea. Au le nei aso, e le mawai le anganga whaafitai. Awa e ui so tātou nau, ai tātou te le tau masina ma le finangalo le atua. Peitai, o lea ua fola i le lau le lei, ma lo uifo lo na anga le lei. Awa le wha moe o si o tātou watunu. O le tātou whaafitai i le atua, o tātou maua le lau mātango fie, i le nei aso, paolo. Timu foi, ai maise o lona toa file mu. E whaatau nuuai le whamanatuina o le ono sifulua tau sanga, o le malo tuto tasi o Samoa. O le ala lea, o so se whaatasinga tele al tātou malo, tātou te whaasifo muamua i le tua, e topule mai lona anganga. E pei ona mamoli mai, e le taitai o le sauninga, i le tai au. O te whaafitai atu i lau fionga, i le au mamalu o le malo, mō lau malelenga. O le nei sauninga wha le malo, e sanga whamanatu mai e pea, lo tātou tofi, o le malo tuto tasi. Ua fua ina mai, mo o tātou tūpulanga, ai maise fuwanga o lalobawa. Ato ai, ma le whataua ina, o le sao vaenga uma o le tātou watunuu, e tau napo ia tātou wati nai, o le puipuinga, o au nanga uma mo le soifua manuia, o si o tātou watunuu, o le tātou tofi, tu whaasolo, lea. O le nei aso, ua whaatumulia tia whaunei i le awhio mai o le atunu. O mta ngā ruenga ma whaalapo tonga o nuu mawhio anga ma komiti SS. Ai mai se pule a onga ma whai a onga, ma le whanau a onga, sa whaatinoina le tātou solo whaalo alo. Whaafitai tele, le whaamau popo, whaamalo le taupati mai, i le whaamoe o le atunu. O te whaafitai atu ia tātou malo, whaalo alungia, lau fionga i le ulu o toe lau, ma lau fionga i le lo i asili o le malo tutuila manua. Whaafitai le awhio mai, tātou te patipatia whaatasi, le whaamoe o Samoa i le nei tausanga. Ua fofonga le atunu ui nai suinga ua iai a tātou whaamanatunga o le tuto tasi. Lea ua amata i le tausanga nei. O le whaitau a le atunu e fesui ai whainga ai tu mau whawai. Mai le tafia pe mamae
le anganga mawalunga o le tātou malo, e wha wau pēr le nei sauninga I tausanga taitasi, mo le whamanatuina o le tātou tūtotasi. O le lao tāua po le nei, e mawhai ai o na whaatino ni porkalame ai tū malo taitasi, I o lātou lau whanua, mo le sanga whaamamaluina o le nei yaso whaitauina I le tātou tala whasorpito. Ua whaamaalo I ofe I le malelenga, a le au mamalu o le malo, le tātou taringa malo mo le whono a taitai o malo o le taupulenga ia o kitopa. O le te talo lea I le paia o le tātou atunuu, I o tātou mulumulu au foe, a wā le taulelea o le ingoa o Samoa, I le nei whamoe moe. A ia whaatele ai le vi inga o le atua. Samoae o le te talo, ia tūmau pēr lo tātou tofi o le malo tuto tasi. Ma ia tātou maua pēr le file mu, ma le alofa o le atua, e taitai ai le tātou fōlaunga. We have now come to the end of the official ceremony for the celebrations of Samoa's 62 years of independence. We welcome every opportunity to come together and to share on the essence of our sovereignty and the success of our democracy. Let me acknowledge all those who took part in the march past this morning. Thank you for supporting our program, and it was joyful to see all of you, especially the young students enjoying the occasion. I would like to extend my heartfelt gratitude to our guests of honor, the diplomatic corps, and all guests of government who have graced us with their presence in this celebration. Your participation has made this event truly memorable. We pray for the Lord's divine guidance on your journey into the future, in the spirit of genuine partnerships and solidarity. For those returning home after the celebrations, we wish you safe travels to your respective countries. This year's celebrations align with the recent changes in government policy for the commemoration of our independence. It provides an opportunity for our people to celebrate independence in communities and in districts throughout the country. May we continue to stand united as a nation, embracing our heritage, our Christian values, culture, and traditions, and to work together as we set sail into the future. God bless. Soifua Mayamanuia. After yatu li saunanga, lau fionga I teitai o le malo, lau fionga I teitai fono o le komiti o tāpenanga o le tuto tasi. O te tāpā ma le whaalolo le paia o le sauninga, se I o tātou tūtulai, a o taitai e tātou e le malo, e le tātou pese lo tānu, ia o na whai ule o tātou te talo e whāna pīthem. Ia ma tātou pese whātasi mai ai.
Aonga Samoana Samoana Alamai Faiaine Faiaine Lefa afetai Lefa afetai Ilepu Le iamawai Olonu Ile Masai Lau fiong apatele E tua sili ese. O tini mātou wha moe moe. E nei tai au. E tua ai. E le o le leingi mea pa e le wha atasi mai. Whawhitai mo loa nganga pa ia. Mo lau toto pa ia wa tia i mātou le nei tai au. Wā fuafuanga o nei aso le atu. E wha atasi mai. Ia te i mātou. E sa ili lau wa fio. Ma lau finga ngaro. Wā mea ma te whaia. Ma te whaia mo tō. Mo tō oe. Ma lau finga ngaro. I vi ia ai lau suafa. Loving God, thank you for this day, this morning, the splendor, happiness, and joy that you give to us each and every day. Loving God, unite us in your truth, because the Spirit of truth guides, counsels, directs our hearts. May we only not praise you with our lips, but we praise you for the action in our lives. Whatever we have plans for the day, Lord, may we continue to seek your kingdom. As your word says, Lord, seek thy kingdom of God, and all shall be given unto you. This is our prayer this morning. We pray for all the elderly. Ngata matatua, tina ta ma matatua le rata katoa tunu. Ai meise, tatu whanau la iti. O la tau, lumanai, o tātou atunu pele o sāmu. File mufoi o le tua, e sili, e poto umala. Ia pui ai o tau loto, ma o tau mawhau. I le poto ma le alofa le atua, alofa mana alo o Yesu, le tātou. Ma le whamonuanga o le tua sili ese. E te mā, le alo, ma le anganga piki. E te tonu lea i au tau, ma tu mau, i ai, whaa, vaulava. Amen. After yet patele. Ya, le pai ai o sauninga sa mo poto. Ya mai es family tele o le wa to le onus fulu to sanga lo malo to tasi ibib. Se family mo tanto malo fa lo lungi ibib. Ai mai so family mo le tu lo na le ya sa mo ibib. Dignitaries, esteemed guests, ladies and gentlemen, that brings us to the end of our formalities this morning. Thank you very much for joining us and for gracing us with your presence. Until we meet again this time next year, God bless you. Ja, für mich, für